بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم فصوم روح فصوم عزاي بهونو كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا أنت نبي هوي يترقت الله سلبارياو نبي زكريا يميوسابتنا لادماچن تمرت يميون يگيتا الله ጸጋነው إذ نادى ربه نداء خفيا نبي زكريا ጌታውን الله ዝግተኛውን አጠራር በተጣራ ወይም በለመነ ጊዜ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ነብዩ ዘከርያም ጌታዬ አላህ ሆይ እኔ አጥንቴ ደከመ ራሴም በሽበት ተወረረ አንተንም ጌታዬን በመለመን የተነፈገ ጥሪውን ምላሽ ያጣ አልሆንኩም አለ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ነብዩ ዘከርያም ጌታዬ አላህ ሆይ እኔ ከኋላዬ ከሞትኩ በኋላ ዘመዶቼ አንተን አይገዙም ብዬ ፈራው ባለቤቴ መሃን የማትወልድ ነበረች ስለዚህ ካንተ ዘንድ የሆነ ሃይማኖትን የሚያስቀጥል አጋዥ ልጅ ለግሰኝ አለ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ነብዩ ዘከርያም ጌታዬ አላህ ሆይ የምትሰጠኝንም ልጅ ነብያዊ ተልኮዬን የሚወርስ ያዕቆብ ቤተሰብንም ነብያዊ ተልኮ የሚወርስና ጌታዬ አንተ ዘንድ ተወዳጅ አድርገው ይል ነበር